Mjesto zločina prvi je hrvatski True Crime podcast. Iza njega stoje Filip i Tija. Istinski zločini, True Crime, me prvi put počeo zanimati, mislim kad sam bila mala u biti, da sam gledala onako neke psihološke trilere koje nisam smjela gledati, ali bi ih pogledala. Prvi put kada sam se počeo zanimati za ovako nekakve zločine, kriminalistiku, tako nešto, vjerojatno kao dijete kad bi gledao onako detektivske serije, policijske, proceduralne, onako kako je došlo do zločina, kako se sad to rješava, najvjerojatnije tako nešto. I onda je samo to nastavilo sa nekakvim true crime-om, kad sam skužio da to isto postoji, ali stvarno slučajevi koji su se desili, odmah postane nekako zanimljivije, kao to se stvarno desilo, netko je to stvarno napravio, kako se to riješilo, zbog čega. Pitanje je to koje najviše zanima ovaj zagrebačko-dubrovački dvojac dok u svojim razgovorima analiziraju zločine svjetskih serijskih ubojica. Što se tiče velikih slučajeva, pokušavamo stvarno ne odmah ispucati sve što svi znaju. Ajmo reći da svi znaju Teda Bundya, Jeffa Dahmera, tako neke slučajeve. Sada, specifično ta dva smo već obradili, ali postoji još puno slučajeva koje smo prošli, na primjer Fritzla, sada je opet aktualan, nažalost. Domaće zločine par smo ih obradili, ali želimo biti malo pažljiviji, obzirom na to da su to ljudi, nekako nam je bliskije svima. Održavaju i live i murder mystery evente koje redovito kažu rasprodaju unutar 24 sata, ponekad i 2 minute. Na njima, osim interakcije s publikom koja rješava imaginarni slučaj ubojstva, raspravljaju i o tome što nekoga učini ubojicom. Rekao bih u većini slučajeva da je okolina zapravo kriva za to, ili odrastanje, roditelji, nedostatak roditelja, okolina, nešto što se desi, ajmo reći, od mladih nogu djetetu je najčešće ono što napravi, reći ću, serijskog ubojicu ili nekog psihopata od nekoga. U podcastima koji na internet platformama broje preko 9000 poklonika ne libe se ubaciti i malo humora. Taj lik isto nije bio ono neka ogromna gromada, no mu je to bilo kao ono, vidi, on je sličan meni. Jel to? Prepoznaješ se malo, znaš. Jel to ja? Ljudi koji govore, ne znam, kako se možete smijeti tome, pa to su takve strašne stvari. Ali oni ne razumiju da se mi ne smijemo tome. Mi pokušavamo malo unijeti humora, ali ne smijemo se mi žrtvama. Pokušavamo biti što više možemo biti, imati poštovanja, pokazati poštovanje prema žrtvama. Mi se, što se tiče ovih slučaja, stvarno puno volimo šaliti, ali se nikada ne šalimo na račun nekoga ko je u potlačenoj poziciji. Znači nekakva žrtva ili netko kome se dogodilo nešto ružno, to nije naš stil. Svjesni su da ovaj žanr podcasta nije za svakoga. Njihovu publiku, kažu, čine većinom žene, u prosjeku u dobi od 18 do 24 godine. Slušaju ih ljudi različitih profesija, a mi ih pitamo što ih to nagna da satima slušaju o gnjusnim zločinima. Mislim da je stvar u jednoj sigurnosti. Kada netko sa jednom određenom dozom sigurnosti može pratiti te realno najgore stvari koje ljudska osoba može napraviti nekome i kad ima tu sigurnost, onda nas dosta zanima. Zanima nas kako, zašto, ti neki detalji, ali i pozadina svega, kako je do toga došlo. Filip i Tija samo su dio rastuće industrije podcasta u Hrvatskoj. Iako ima dosta stvarno dobrih podcasta koje možemo slušati, ali rekao bih da samo može ići prema gore. Znači samo može rasti, cijela industrija, stvarno si možemo međusobno pomagati i tu je stvarno plodno tlo za još više podcasta. Što se tiče True Crime podcasta, isto, mislim, izazovite nas.